بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله يا ربي فد إن شاء الله تقو وليادة كيسنا جيتي وانين دب سرة في أكسما وان هيوتا خينيا علماء تنيرا لغي نيرا انتكاش إن شاء الله وقرأ اسم بوسة جيتو بيخاتي وسنتاني خناف warri na hordoftanis warri dhageessanis inshallah anaafisinis waan hin dubbadhu kana warratti fayyadamu rabbiin haa taasisu jecha mee irra xiqqasho waa'ee yoo rabbi fedhe husnul khuluq waan jaan haala toluu waan jaamurraa inshallah isi wajjin turtii godhuu barbaada. أنا خدبت في سن اللي خنا دقيفته ربين ورا استفاد من هذا السجدة إن شاء الله. مال جتودا حالة لون مال جتودا أكمل بيك كمان من توكو حال لسه بريدة روان جو هنگا تكاني سوان نفقله إن شاء الله اسم فيدون والتجيتين gurra isin buusuudhaaf inshallah dhufee qabadee dhufee jechuudha waan naaf gale hanga takka dilas illee beekuu baadhu hunda wallaalu yoo rabbiin jaanga dandeetii tiyyatti inshallah mee waan naaf gale takkaan isiniif hima. Sifatu husnul khuluq yookaanis wantoowwan haala toluu itti beekama sifaan isaanii sifaan haala toluudhaa maali waan jedhu ni ilaalla inshallah. Kan dura namni tokko haalli isaa tole jechuun yookaanis namni tokko haala bareedaadha haalli isaa gaariidha jechuudhaaf wanni ittiin beekamu maali jedhanii an yakuuna kathirul hayaa qaanfii nama heddummaatu qaliilul adhaa akkasuma maasiis miidhaa nama xiqqeessu taanaan namni sun mallattoon isaa maal agarsiisa namni sun amalli isaa gaarii ta'uusaa agarsiisa. Maaliif jennaan namni gariin kan nyaara haaddate hajansanii jira bar nama nyaara haaddate hajansan isa sanii jira saniif namni qaanfii yoo qabaate alhayaa'u min al-iimaan jedha rasuulli sallallahu alaihi wasallam. Hayaa yookaanis qaanfachuun waa qaanfachuun akkanumatti akka tiiticha waa hunda keessa seenuu osoo hin taane waa qaanfachuun maal jedha rasuulli sallallahu alaihi wasallam iimaanarraa hiijaan. Kanaaf namni tokko isaa qaanfii heddummeessu yookaanis waa qaanfatu waan hamtuurraa waan fokkattuurraa nama qaanfatu hogguu arkite mallattoo nama amalli isaa yookaanis haalli isaa tolee fita qabaa jechuudha. Rabbi man haala kaniin haa tolchu. Qabramaas qaliilul adhaa nama miidhaan heddummeessu nama miidhu jechuun namaas haa ta'u wama rabbiin uumees haa ta'u ati wama rakkina jedhamu hunda ni xiqqeessa. Adhaa naman godhu namni sun amalli isaa yookaanis haalli isaa gaariidha jechuudha dandeenya. Inni biraa tola heddummeessa kathiirus salaah tola heddummeessa yogguuneef waa tolchuu heddummeesse akkasuma maasiis yogguuneef arrabni isaa yeroo hunda haqa yookaanis dhugaa dubbata wanni ittiin beekamu jechuudha. Namni kun amalli isaa haalli isaa bareedaadha. Husnul khuluq namni kun amalli isaa bareedaadha jechuun itti beeknu maali biraa dhugaa dubbata akkasuma maasiis haasawaa heddummeessu haguma takka khalaas dubbata sanbooda in heddummeessu tirfii in heddummeessu jechuudha. Qaliilul kalaam haasawni isaa uma xiqqasho dilas waree heddummeessee illee xaaxaaf ittiin buusu.
Qabraan maasis hojii heddummeessa hojii waa hojjetu heddummeessa akkasuma gaarumni oguu waa hojjetu heddummeessu maaltu irraa argamu mala mucucaas argamu mala inni san ammoo nama amalli gaarii ittiin beekamu keessaa qaliilu zalal mucucisaalleen waa xiqqasha hin heddummaatu jechuudha. Dilas mucucisaa hin heddummaatu akkasuma maasis waan haasawaa tirfii maal jedhaniin haasawaa ما لا يعني جانسن إسانسن هاسو كسيسن إفراهي لكسا أجتشو أمال شوني صفاء بيك مخيسة إني برام لا لعانا وان أبارو خير خيرات أبارو وأبارو ندو ميسو أكسيها قدو بر نمني خيني الرهدون ما نما بروختي بر بيلدا أبارا بيلدا بروختيتي لقاوني أبارا بر نمني وي تاتا كبسي ترن خيني كن يا سبحان الله رب رحمتنا وهاقولوا وابارو ندم بيسو نمني عمل لسا غاري لا ولا نمامن نمجدوس وهن ديموس هنكابو كل ليدا نمام جتشو مالي نما خنرا دبي فودي خنجيس خنرا فودي خانجيسو نما كسيتي متي نماما نما ولد ديرو نما جت نما جدون ديمو متي عمل نيوتي عملا nama khuluqni isaa bareedaadha haalli isaa bareedaadhaati jechuudha. Akkasumas walaa muqtaaba namaas hin hamatu hama maali walaa yaqtab ba'dukum ba'da jaaba rabbi subhanahu wa ta'ala quraana keessatti tokkoon keessan hin hamatin jaaba rabbi subhanahu wa ta'ala. Kanaaf namaas hin hamatu amala nama gaarii jechuun akkana gaayoo kana qabaanne mallattoo amala nama gaarii nama amalli isaa gaarii ni qabna jechuun rabbiin haa kennu akkasumas hin jarjaru walaa cajuulan walaa hin jarjaru amala nama amalli isaa gaariirraa nama amalli isaa gaariirraa maaltu mul'ata hin jarjaru hedduu suuta deema maaliif jennaan maal jettee oromoon teenya bar suuta jetan qoreen suuta nama dirtii akkuma jaansanitti namni amalli isaa gaariitis hin jarjaru suuta jetaa jechuudha. Qabraamas حقدين كابو يجون نمت همتو سيادو نمنا جاتي بخيلا سيمتي حزدي نمت يادو حاسدا متي وانيو متي نما وانيو متي عمل سنكبانان سفوان خنافي خنا فكاتو غونا مرة أرجمه نمني سمال جتشودا عمل لنا مسني غاري دا جتشو أجرسيسا أجام النبرة علامات حسن الخلق نما ميجا سفتيسا إذا كسفكاتة مال ترامل لك نما ملسا غاري خنا مال ترامل لك يوجن تك بشاشة نماتي فول لساتي سيرو هند دريرا نما ملسا غاري ونتبيتو أكنا علامات سا ملت تولين سا مالين بيتا فول لسا دريرا يرو هند فولا خنا أقام سنديم يوخانيس فوليسا فولا درين فكاتو نما ماليسا غاري روندا بشاشة نماتي فوليسا قلك كيف مادا مال نما كان برتي نما وند برتك أو درتيس قدا برتيس تفين الرامولتو فوليسا دريرا نما كم نما عمليسا غاري ملتو ساتي قبراماس خلافا الدميسو خلافا جوج مالي وانتك وخلافه بستي خنا كنا أنت خنا كنا أنت كنا خلافا الدميسو سبرة بريماس فلمي لين الدميسو نمنا ملسا غارو نتبيتو فلا ما نقف ملتو نسان نتبيتو قاسي هم فلمي الدميسان جاءن حقا دبتنا كوري فرمولة سنجيسان نتي دبين ساني حقا ترفي تريسان خلاص بالله توفيق ساني جدالا كابان يوخانيس فلمان الدميسان خبر عماس ملتو نساني مالي صبري أبسا كابان ركو إساني دفتيس namni amalli isaa gaarii ni baadhata rakkoolee hunda ni baadhata inni biraa lubbuu ifii tana zigaalutti deebi'a lubbuu ifii zigaala namni amalli isaa gaarii maaliif laa cala lghayr nama biraatii miti nama biraan komatu yookaanis zigaala nama biraa bir abaloo akkas tahee je'ee hin zigaalu lubbuma ifii zigaala akkana jechuun maal jechuudha ifuma deebi'eeti
rakkina ifiitis hanqina naa qaba asiin akkana naa qaba jee ibsi gaala malee abaluu akkasii rakkina namaa qofa hinaasu namni amalli isaa gaariidha akkasumaasis hanqina ifiitti haasa malee khabiraan haasa ittiin shaagalamu khayyanyutti uyuubil aakhariin rakkina nama biraa yookaanis hanqina nama biraa haasawutti hedduun shaagalamu maal malee waanuma jechuun rakkinuma ifi hanqinuma ifi an hanqina kanaan qaba lubbuu isatti hima khalaas ifitti himnaan ni sirra mallattoo inni ittiin beekamurraa kunis inni biraa nama maxxanfata nasaba isaatis haa ta'u khabiraas haa ta'u aaliif firoottan isaa hunda ni maxxanfata saahibban isaa hunda ni maxxanfata namni amalli isaa gaarii kanaan beekama khabiraammas maaliin beekama mallattoon isaa jennaan ogguuniif namaa wajjin jiraatu akkuma rabbii subhaanahu wa ta'ala akkuma rasuul sallallahu alaihi wasallam ja'anitti wa khaaliq an-naasa بحسن الخلق يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالق الناس بخلق حسن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جتشودا يقول نماوج جرات عمل غارين جرات نماوجين عمل غارين جرات دكم رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء سنتي حسن المعاملة كمان نماوجين وجو جراتا نمنا عمل لسا غارين تيم بيتو غاري غاري تجرات كرسول الله صلى الله عليه وسلم جاء سنتي نماف غرالا فاماسيس xiqqaas haa ta'u guddaas haa ta'u nama hunda biratti inni gara laafeessa namaati nama hunda biratti gara laafeessa namaati jechuudha inni biraa hanqinoota faanaan deemu namni amalli isaa gaarii namni husnul khuluq amalli isaa sun gaarii jennuun sani tarku talabul atharaat wantoota ni jiraa miti waan negatiiva jalan deemu yeroo hunda waanuma hafte yookaanis waan hin taane jala hordofaan oolu poozitiifa malee khabiraammas rakkina mul'ate yookaanis khaxaa argame ni torcha ni sirreessa namni amalli isaa gaarii akkanaa jechuudha anas isinis inshaallah rabbiin warra amalli isaanii gaarii nu haa taasisu inni biraa duba namni kun amala hogguu tolee yooniif amalli isaa gaarii ta'e husnul khuluq sayyoo qabaate rabbiin haa kennu maal argata duuba jechuun wanni inni argatu ka addatti maaltu jira amala gaarii kanaan yasilu bihi ilmaru ilaa darajati alcaabidiin nama rabbii isaanii haalaan gabbaru taha namni yogguuniif amalli isaa gaarii tahe caabidee nama rabbi jaalatu san tahee argamaa jechuudha akkasumas amala gaariin kun amala tolinni amalaa kun eeysan nama geesse yoo jette dalagaan ta'e akka miizaana irratti siif ulfootu taasisa miizaana irratti akka isin ol kaatee khayriin irra caaltu san taasisaa jechuudha. Inni biraa dalagaan jechuun husnul khuluq yookaanis amala gaarii qabaachuun eeysan nama geessa jannatatti ilal jinaan jannata si geessa amalli gaariin eeysan nama geessa karaa jannataati nama geessa jechuudha. Rabbi jannata nuu haa kennu inshaallah. Qabraamas محبة ربي وخانس جلال ربي إنما دعيتها عز وجل ربي خير جدا سبحانه وتعالى جلال إساتي إنما دعيتها مارن حالة لون قبر ما اسمعني قرب المجلس يوم القيامة من رسول الله صلى الله عليه وسلم قافوا ويا قياما سن قافوا ويا بروسن تيسون تي يوخانس تيسون نما عمل لسا غاريسن حسن الخلق نمك أبو سن ربنا هتاجسو تيسون إسا رسول صلى الله عليه وسلم إيهن ينتيس يوخانيس رسولة إيهاتيتي قل رسولات قبتها قبر أمس رفعة المقام ومحبة الناس مالي جتساتيس يوخانيس إدونسا ألفود أمتولا نما أكم نما أمر لسا غاري إدونسا أكمي ألفود أمتولا ببرت الله ومحبة الناس أكسوماسيس نمني اللي نجالات ثاني إن شاء الله أنا في سنيس نما عمل لسا حال لسا بريدو ربنا هاتاسس النبرة الاتصاف بصفات المتقين عفوا الاتصاف نمنس الني والصفة ما والنتي وصف مالي صفة كمي كبا صفة ورا ربي ساني صداتني متقين ورا ربي ساني ايقتني
ربي ساني إيجتني متقين يجون والرب سبحانه وتعالى تقوى ربي ساني إيجتن mucuca hunda keessatti dilii gudala gudeema rabbii isaanii eeggatan san keessatti saniin sifti isaanii sanii wasafamti ummata rabbi sodaatan san rabbi nu haa taasisu. Kanaaf duba sifaan kun eega akka gaariis ta'e eega dara fadliin isaatiis yookaanis caalmeen isaa yookaanis bu'aan isaatiis akkana bareedaa ta'e ka jannata nama dhaalchisu eega ta'e akkamitti itti gahan akkami argatan waan jedhus xiqqasho hangaan irraa fahame inshaallah isiniif qooduuf yaaliin godha. ناف قد فتن جيتي يا تابشير إن شاء الله. كيفية الوصول لحسن الخلق أكمت حالة جاري خنا حسن الخلق كان أكمل أرجتن وان جو قول عليه تك ربي خلت شوداني دعائي خلت شودان حسن الخلق يوخانيس حالة لو خنا مأرجتن النبرة ربي يبقى كبني أكسماسيس الاستعانة بالله تعالى ربي سبحانه وتعالى ربي أولاني غرغار صفتشودان ني أرجت مال حسن الخلق كان يخانس حالة لوخنا ربي نها خلنو خبر ماسس التقرب من الله تعالى قرب بي هاتشوداني أكسم ماسس والإكثار من الطاعات والعمل الصالح هجيك غاري هجتشودان دلغا إساك علي قدو هدمي سودان قرب بتقودي هاتن ربي سبحانه وتعالى حال غاري سنما بخنون نخجل ما ما بخنا ايشو خبر ما سيس على اقتداء رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رب سبحان الله صلى الله عليه وسلم نجا رحمن الله تهاجراته نبي محمد صلى الله عليه وسلم يرجع ما ربي خرب بين غرخ يرجع سنيت هدتشولا مالف جنان حال لساج رسول عائشة قافتنان حال لإسا خلق القرآن هل لسا بالقرآن مدية مخاناتين بالقرآن مخاناتين بل هل لسا إني رسول صلى الله عليه وسلم قرآن مدية مخانا كجتشوتي بر أنا إسات تقوه دته قالي إسا قوته وإني رانما الأركرا الأركماني تإنه هجت لاجه قوجتن هل لخ غارتها هل رسول الله صلى الله عليه وسلم هردفنان هل لي نما خائجون هل لخ يس غارتها يجو قال جنان فهو المثل الأعلى فكيني نتكابتشو قبنو رسول صلى الله عليه وسلم صدركا أولانا تيوخانيس إني نمت هدتشو قبنو خيسا أولانا والتهيب والقدوة الحسنة وأكمل الناس وأحسنهم خلقا الرجال أما سيس اتهدتشو قبنو هدنو تنين اتهدتشو قبنو قوتونا مات رسول صلى الله عليه وسلم أما اللي كسمتي حس أحسنهم خلقا إرى حال قارنا ما خناتي ilmaan adam kanarra jechuun ummata jechuun ilmaan namaa kana irraa irra haala bareedaa namaa waan ta'eef rasuula sallallahu alaihi wasallam hidhachuudhaan amala gaarii argachuu ni dandeenya jechuudha. Inni biraa lubbuu teenya tanarra qabsaa'uudha. Lubbuu teenya tanarratti jihaaduudha. Akhlaaqa gaarii kanuuf taatu jechuun haala keenya tolchuudhaaf itti qabsaa'uudha. Haala keenya tolchuudhaaf itti